تشتی خوش چه دبن تشتی خوش چه دبن من درن یا چاپمنیا نزی دولت باخچلی بیشن دولت باخچلی سبی و داخویانی پر گرینگ بده درباره پیواژوی ده اوی تشتی دیروکی ببیجه بیه گلو حقیقتا مجی مرخ کر ممت متینر دبیجه گوهرینین پر مزن چه دبن در روژین پیش مده اف گوهرینین مزن چنه چه وایه امجی مرخ کن ادیه نظام سبی چیه لیج گوتنی طایب اردوغان متو تشتی کی فهم نکر حقیقتا یا مثلا کرد فهم نکریه یا جی فهم کریه دخوازه ما بخواب بینه یاد بگر پیواژو بسر بکوه باجارین کردان و دولمند ببه نزانه که کرد ببن میلیونر جی میلیاردر جی دوان نتوی عملت کرد هیا کرد لپی پران ناگرن کرد جه عرده حزد کن جه چاندنی حزد کن جه خودی کرنا سوالان حزد کن برچی نامینن کرد دولمندن اصل زادنه طایب اردوغان فهم نکریه جبروی یا ملت جهو دولمندin herî mezinê cîhanê ne ama ji wan re netew lazim e ji wan re erd lazim e dewlet lazim e yani kîjan millet dibêje em dewlemend bin bila perê me hebe îdara me hebe bila dewleta me tune be bila nasnama me tune be kîjan millet radibe tiştekî wisa dibêje Tayyip Erdogan vê bêexlaqî pêşniyazê min dike yani nabe yani dibê Samsûr wê dewlemend bibe Amed wê bibe mîna İzmîrê ya tu bibî ez bi mîna İzmîrê niha İzmîr eger nasnama Tirkiyetê li İzmîrê tune biya li Stenbolê tune biya li Tirkiye tune biya milletê Tirk hemî Yunan bana manevî hebû manevî namîne dünya alem ji xwe re dixwe ve dixwe tiştekî heye merûpê îdare xwedikê ji xwe heya demborî ye niha netewbûn hevan no wekî însan e ji bo mirov bijîn pêdiviya mirovan bi av û xwarinê heye netew jî ji bo ku bikare be ser piyan bisekine ji bo hebûna xwe bidomîne pêdiviya netewê bi ziman heye bi coğrafya heye bi urf û adet heye tişta ku netew dike netew hin tişt hene ew tişt Tayyip Erdogan dixwaze ji destê me bigire û dişûnewî de tiştê ku pêdiviya însanan pê heye bide ew jî pere ye yani ême pêdiviya me pera tinê ye yan jî pêdiviya me pera hebe jî ew meselekî me navbayî ye pêşî em bibin xwedî netewa xwe erdê xwe dewleta xwe serxwebûna xwe bibin xwedî azadiya xwe paşê ekonomî paşê tê ne mesele ye îja çima dibêjim mirov xweser be mirov serbixwe be xweser û serbixwe mîne hebe evan yani kesekî din dişûna mirova de biryarê nede mesela kî dişûnekî de biryarê dide normal dedît însanên normal hürmeta min heye ji wan re însanên seqet ya ji mêjî xwe ve seqet ya nikare bi tena serê xwe biryarê bide îxtiyarên me canan dewlet kesekî wezîfedar dike weke wekîlê wî tayin dike ew dişûne wî de îmze dide ji ber ku êwî hişî wî nayne bi xwe biryarê bide mesela nikare mala xwe bifroşe heqî tune mala xwe bifroşe ji ber ku rewşa wî ya ruhî psikolojîk dest nade îja ême Kurda em xistine wî halî yani em seqetê mêjiyê xwe ne em nikarin xwe bi xwe rêve bibin muhaqqaq divê ji Tirkiye însan werin me birêve bibin veya heqaretێkî ye li me li civaka me yani em vê meselê red dikin hevan no pêşî em cih bidin endamên şandeya İmraliyê Pervîn Buldan Mithat Sancar Özgür Faik Eroğlu çûbûn İmraliyê îro bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanîn hevdîtinekî çend saeta bû qasî 3-4 saet hebû yani hevdîtinekî dirêj bû şande piştî hevdîtinê ji İmraliyê vegeriye ye lê berê di derbarê hevdîtinê de daxuyanî nedaye hêvî ew e bi qasî ku me şopand ji rayedarên Dem Partiyê dibêjin sibê wê daxuyanî were dayîn belkî neydayê jî pêşî peyamên Öcalan wê bigînin Tayyip Erdogan paşê wê were îlan kirin ka çi gotiye yan jî tiştê ku gotiye jî bi qismî parve dikin her tiştî parva nakin yani ez bim tiştê ku dewleta Tirkiye pê dizane bila milletê me jî pê zanibe her tişt bila şeffaf birêve biçe tişta di derbarê Selaheddîn Demirtaş de hevanina yani dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê serêlêdana Tirkiye ya ji bo ji nûva nirxandina biryara Selaheddîn Demirtaş red kir bi vê yekê re biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê
de derbarê binpêkirina maf, heq û berdana Selahedîn Demirtaş de êdî misoger bû. Wezareta Dadê ya Tirkiye meha borî rojek beriya bidawîbûna dema yasayî îtiraz li biryara Dadgeha Mafê Mirovan kiribû di derbarê binpêkirina maf, berdana hevserokê giştiyê berê Selahedîn Demirtaş de. Wezaretê di îtiraza xwe de xwestibû biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ya di derbarê Demirtaş de ji aliyê daîreya mezin ji nû ve were nirxandin. Yani Tirkiye xwestibû ku biryara serbestiya Selahedîn Demirtaş were betal kirin, ji nû ve were nirxandin. Parêzerê Demirtaş, Mahsûnî Karaman piştî îtiraza Wezareta Dadê ya Tirkiye li ser hesabê xwe X'ê peyamek belav kiribû. Karaman di wê peyama xwe de çi gotibû? Wezareta Dadê ya Tirkiye îtiraz li biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê kiriye di derheqê Demirtaş de. Em ê meselê ve bikin, em ê meselê zelal bikin hevano, xemne. Mesele hinek tevlihev xuya dike lê ne wisa ye. Mesele pir vekiriye. Ji bo me dibêje ya bingehîn aştiye, biratiye, huquqa biratiyê ye. Çi dibe bila bibe? Em dev ji van îdealên xwe bernadin. Tamam. Mesela Selahedîn Demirtaş û biratî tune ye hevando. Mesele biratî û aştî meselekî dine. Mesela neheqiya ku li Demirtaş û hevalê wê hatiye kirin tiştekî dine. Heqê dewleta Tirkiye tune nûnerê Kurdan Demirtaş bavêje hepsê. Alaqa wî bi biratî tune. Birat kuce ye wexta biratî ye. Mesele ne biratî ye. Mesele adalet e. Heq hukuk e. Mafê vî însanê heye xwe îfade bike ji ber ku nûnerê millet e. Ne tenê ji ber ku nûnerê millet e, ji ber ku hemolatiyê Tirkiyeyê li Tirkiye divê mafê xwe îfadekirinê hebe. Dewlet, dewleta herkesî ye. Herkes divê karibe xwe îfade bike. Ev tiştek pîroz e. Dem partiyê daxuyaniyekê daye di derbarê vê mijarê de. Dem partiyê li ser hesabê xwe yê medya civakî di derbarê mijarê de çi dibêje? Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê di biryara xwe ya 6 tîrmeha 2025 de di derbarê girtina neheq ya Demirtaş de ya di doza Kobanî de bi taybetî hemû neheqiyên di darizandinê de eşkere kiribû. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê diyar kiribû ku girtina Demirtaş bi sedemên siyasî berdewam dike. Divê ew were berdan. Tiştekî din tune ye. Di daxuyaniyê de hate bibîrxistin. AKP, hikûmeta Tirkiye, heştê meha derbas bûyî. Yani heştê meha dehan. Em cotmeh dibêjin. Li vê biryarê îtiraz kirin. Çi gotibû? Di hevdîtina Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ya îro de ev îtiraza desthilatê hate redkirin. Bi vî awayî biryara di derbarê Demirtaş de misoger bû. Yani ew îtiraza ku hikûmeta Tirkiye kiribû ji bo ku Selahedîn Demirtaş neyê berdan, ji bo ku ji nû ve were mehkeme kirin, Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê red kir. Dibêje na, me biryar daye. Ev însan Selahedîn Demirtaş ji ber sedemên siyasî de hepsê daye. Ji ber ku raqîbê Tayyip Erdoganê hatiye girtin. Dibê dewleta Tirkiye vî kesî berde. Hûn ê bibêjin ma dewleta Tirkiye mecbûr e biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê pêk bîne erê hevan. Li gorî hukûqê, li gorî dewleta Tirkiye peymanê navnetewî îmze kiriye, tê gotin Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê biryarên wê di ser qanûnên dewleta Tirkiye re ye. Dewletê bi xwe îmze kiriye, dewleta Tirkiye îmze kiriye. Ji ber vê yekê bûye endama Konseya Ewropayê. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê perçeyekî konseyê ye. Her dewleta endama Konseya Ewropayê mecbûr e biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê pêk bîne. Wisa nebe edalet pêk naye. Pêk neyne wê çawa bibe? Bi salan e pêk nayîne. Heta derekî dikare tehemûl bike, paşê Tirkiye ji endametiyê tê avêtin dibe welatekî wekî Afganistan, Pakistan, dibe wekî welatekî Afrikayê, Mûz Cumhuriyetî. De ez ranebim heqaret li welatên Afrikayê nekim, lê ceza dixwe yani. Gelek ceza hem cezayê pere û hem jî cezayê normal manevî dixwe. Aboriya Tirkiye pir xirab dibe. Saziyên navnetewî ji Tirkiye vedikişin. Ji ber ku êdî wê derê îstiqrar tune. Wê çi dibe? Aboriya Tirkiye ya xirabtir dibe. Ser û bin dibe. Turîst nayîne Tirkiye. Yani êdî Tirkiye berbat dibe. Îro berbat e, dibe berbatê berbatan. Niha
دوی لسر بنگها گلک بریارن دادگاه مافی مروانی اروپا ین حتی نها به تایبەتی لسر بنگها بریارا تقز یا 8 تیرمه 2025 اف 8 تیرمه 2025 بریارا داوی یا دادگاه مافی مروانی اروپا جبر ویکی ایجا بریار هاتو بود داین گوتو بود ترکیه دبی تو دمیرتاش برده سه مهجی مهلت دا بود ترکیه حقیوی itirazı هیا و یا قانونیه ترکیه جی tam روژا داوی itiraz کرد نورمال 8 جوتمه مهابوری یعنی 25 روز بریانها سلحدین دمیرتاش دویا بو باتا بردان اگر itiraz چه نبیه مثلا AKP normal هندک خودی وجدان بیا درباره پیواژوی ده یعنی جی ملت کرد فکری با ریز و حرمت نشانه بندوارین کردان بدا اگر یا سمبولیک بجی سلحدین دمیرتاش برده دا یعنی جن بردان سلحدین دمیرتاش ام فهم دکن کو AKP سخته کاره ده پیواژوی ده حیله کاره دخوازه کردان بخوابینه یعنی صرف دو مثلا سلحدین دمیرتاش ده ایجا گلک مسئله دن هنه که حیله کاری دولت ترکی لبرچوان خویاد که یعنی از دوی قناعت دامه طبی ام وقت بس سلحدین دمیرتاش دکن رزدار فیگن yüksek داغ پیرایه او جی دناوا دوسیه دایه به سدان حوالینوی ین سیاست مدار ین که هاتنه هلبجارتن پیرانه انسان این که شاردار بون به دار زوری شارداری هاتنه گرتن آویتنه حبسه لشون اوان قیوم هاتنه تاین کرن او جی دناوا وی مسئله دانه نها اویه کوانو یادن نوچه که خوش هیه نها پیش دوی روشی ده نورمال سبه سلحدین دمیرتاش به سربست وره بردن yani ایدی çare nema Selahaddin Demirtaş hukuken serbeste devleta Türkiye mecbure berde ja vakte bernede dijî hukukê tevdigere rîmaya ser Erdoğan ha gelo dewlet baxçelî di qisedana xwe ya sibê de ku alîgirîwîn hat dibêjin daxuyaniyekê dîrokî gelo eleqayî bi Selahaddin Demirtaş heye ka ez peyamê we binêrim yani ji hûn çi difikirin heqeten hevan hevalê ku dixwazin werin kerem kin ha werin vê derê biaxivin xwe îfade bikin min ji were lînk şandiye car dibişînim a lînka mivay vê derê kerem kin werin yani kîjan heval bixwaze serçava zû de min mafê tevlîbûnê neda bo we were ji bo Selahaddin Demirtaş herkes azadî dixwaze hemî ya tu ferdekî Kurd tu ewladekî Kurd zindanên dewleta Tirkiye heq nake parastina dawa Kurd dibe meşrû be mafê me be çawa ku parastina Türkîtiyê li Tirkiye meşrû ye heta tiştekî serbilindî ye ê Kurdan jî divê wisa be Fuat İnanç mala te ava sedî nod û neh tu fehm dikî ez qaş de simitê ez kurmanciya herî zelal şeffaf daxivim ji bo ku herkes fehm bike ez dixwazim nîşanê milletê me bidim ku Kurdî ne zimaneke zehmet e hin hevalê me hene bi taybetî bi zanebûn Kurdî zehmet dikin kelimên ecêb gotinên cuda cuda ê xerîb tînin tevî Kurdî dikin ji bo milletê me fehm neke ji bo milletê me hêşbirî bibe bireve ji Kurdî ya nekin ya kurmanciyekî sade heye xweşik heye zelal heye werin ji xwe re biaxivin bila biherike ne hevan nekevin pê tiştên zehmet vê derê em ranabin em nakevin qayişa zimanzaniyê wextê were bisekine bernameyekî taybet hebe li ser guftugûyên ziman rêzmanê ziman axaftina rastiya ziman wê demê em dikarin bi waran bikeve qayişî qet ne mesele ye em dikarin nîşan bidin ama vê derê milletê me godar dike însanên ji rêzê însanên mala xwe bav zarok dayîk li me godar dikin zarok li me godar dikin wextê ku bifikirin ku dengê televizyonê hûn bilind ve dikin zarokekî bibêje ez ji vî camerî fehm dikim ez zanim çi dibêje ji bo min cê serfirazî ye cê serbilindiyê ye
Divê wisa bejî zimanê xwe hêsan bikin. Binêrin zarê xelkê zimanê xwe hêsan dikin. Tirkî binêrin. Biyanî diçin Tirkiye di sê meha da Tirkî fêr dibin. Bawer bikin hevalên me yê başûrî tên Stenbolê sê meha da Tirkî fêr dibin. Ji Tirka baştir daxivin. Wan zimanê xwe hêsan kiriye ji bo însan zû fêr bin. Binêrin Fransızan zimanê xwe zehmet kirine heta yani însan heta Fransî fêr dibe jî nikare binivîsîne. Heta dinivîsîne çi halê. Zahmet kirine yani me nikare fêr be. Ama İngilîzî hêsan e mesela. İngilîzî însan zû fêr dibin. Baş e. Tayyip Erdoğan axiye ez cî bidim axaftina Tayyip Erdoğan Semra Güzel hatiye berdan ya. Semra Güzel parlamentoya me berê ye. Dadgeha Tirkiye de derbarê siyasetmedara Kurd Semra Güzel de bi şertê kontrola dadî biryara berdanê daye. Rûniştina doza parlamentera berê ya HDP Semra Güzel li 22 dadgeha Cezayê Giraniya Enqerê hate dîtin. Güzel bi sistema deng û dîmen sek bîst dibêjin jê ra hat tevlê rûniştinê bû. Dadgehê ji ber endametiya rêxistinê 6 sal û 3 mehan ji ber sextekariya di belgeyên fermî de 2 sal û 6 mehan ceza li Güzelê birî bû. Lê bi şertê kontrola dadî biryar da ku were berdan. Yani dewleta Tirkiye xwe derewand. Bifikirin ji bo însanên me siyasetmedarê me wisa îtibara wan bilîzin piçûk bixînin sextekariya di belgeyên fermî de ya belgeyê we hemî sext e ne ji xwe. Ya diplomat Tayyip Erdoğan sexte ye. Her tiştê wan sext e di belgeyên fermî de. Yani maqsed piçûk dixînin. Niha nûçeyekî din heye dixwazim jara pêşkêş bikim. Hûn ê bibînin dewleta Tirkiye li pê kîjan dek û dolaban e ji bo însanan piçûk bixe. Niha ez têm swere bi meselê. Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan ya Dem Partiye li ser mijarê daxuyaniyekî daye dibêje cezayê giran 8 sal û 9 meh cezayê girtîgehê li Semra Güzelê birî bûn. Ev biryar hate betal kirin. Yani baş e. Semra Güzel bixêr hatî nava milletê xwe. û em hêvî dikin ku tekoşîna xwe ji ciyê mayî bidomînî. Yani Dem Partî dibêje biryara ku hatiye dayîn jî ji xwe ji ber meselên siyasî ye. Li dijî hukûqê ye di hikmê tunêbûnê de bû ji xwe. Di vê naberê de parlamentera berê Hüdakaya ya HDP hûn zanin vê sibê hat girtin. Ew jî ji ber meselekî pir basît yani qaşo telefon di çentê xwe de hiştiye çûye serdana kurê xwe tiştekî wisa îja anîn biryara girtinê derxistin derbarê wê de salonî ceza dabûne çû paşê hat berdan. Baş e. Baş e. Bila were berdan. Bila kes duriyê Kurdiyetî de bila kes neyê girtin hevalna. Recep Tayyip Erdoğan li ser pêvajoya xifiye bi qasî Stenbolê dibe wê Amed wan Betlis qezenç bikin. Hemî bi çavê aborî û pere li meselê dinêre. Yani dibêje eger pêvajo bi ser bikeve Samsûr, Amed, Haqqarî wê bibe mîna Stenbolê. Yani pere teklîfê me dike. Mesela me dawa me cudayê an netewî heye Tayyip Erdoğan ew fehm nekiriye. Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan li ser pêvajoyê çi got? Binêrin hevala ji kerema xwe re guh bidinê yani êdî ev kes pêvajoyê birêve dibe û qedera me tayîn dike. Yani di pêşarojê de em dibin xwedî çi? Em dibin netew, nabin netew. Netewa me wê li ser piya bimîne, nemîne mesela. Ev Recep Tayyip Erdoğan bi vê mêjiyê xwe anha şûna me de biryar dide. Tişta me dêşîne ev e. Goyê xwe bidinê, ez ji were hêdî dixwînim ji kerema xwe re. Binêrin çi dibêje? Terora wî ye. Hema de her hevokê de teror, jor, teror, jêr. Bi dawîbûna terorê re Amed wan Betlis qezenç dike. Civîna kabîneyê îro bi serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan pêk hat. Civîn saet 16 de dest pê kir, 2 saetan ajot. Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da behsa pêvajoya Tirkiyeya bê teror kir. Wan navê pêvajoyê lê kiriye Tirkiyeya bê teror. Me jî gitiye pêvajoya aştiye. Em çiqas niyet pakin ya. Tayyip Erdoğan dibêje wê 86 milyon kes qezenç bikin. Tayyip Erdoğan da zanîn potansiyela Tirkiyeya heyî gelek zêdetir, gelek mezintir e.
bi taybetî heremên me ên Rojhilat û Başûr Rojhilatê Anadoliyê yani behsa Bakurê Kurdistanê dike tevî bedewiyên xwe yên xwezayî dîrokî yên ku kesên ku wan dibînin matmayî dikin bi salan e nekarîne cihê ku heq dikin di turîzmê de bi dest bixin. Yani ême derd û kulê me hemî xilas bûne îşê me maye ser turîzmê. Yani eger zarokên me ewladê me ji çiyê vekişin êdî em bibin Tirk turîzm xwezaya me turîzm tê û însan dixwin vedixwin ji xwe re digerin em jî dibin malovanên turîstan. Hevalno. Dawa me ew e. Sedema herî mezin ya vê yekê terör bû. Yani sedemê ku turîst nekarîn biçin Rojhilat û Başûr Rojhilatê Anadoliyê tamam sedema herî mezin çi bû? Terör bû. Dibêje Tayyip Erdogan. Bi pêvajoya Tirkiye bê terör re înşallah em ê vê astengê jî bi temamî ji holê rakin. Bi dawîbûna mayînde ya gefa terörê wê Başûr Rojhilatê Anadoliyê pêşketineke cuda bi dest bixe. Bajarên me wê rabin ser xwe. Dema ku ev pêvajo bi ser keve bi dawî bibe wê bi qasî İstenbolê Amet yani Diyarbekir bi qasî Antalyayê Wan bi qasî Bursayê Betlis wê qezenç bike. Dema em bigihîjin armanca Tirkiyeya bê terör înşallah wê her endamekî 86 milyonê qezenç bike. Dibêje Tayyip Erdogan. Ya Tayyip Erdogan wekî dir çi dibêje em naxwazin li herêmê tu cûreyekê terörê bibînin. Ez jî naxwazim teröre dewleta Tirkiye bibînim arkadaş. Em her tiştî ji bo vê dikin. Em ji bo vê tê dikuşin. Ji bo ku em terörê nebînin. Bi terör çek û rojevên cudaxwaz tu ciyê nayê bi dest xistin. Binêrin. Bi terörê bi çek û silahan bi daxwazên cudaxwaz yani bölücütü tu cî nayê bi dest xistin. Ji tu kesekî re xêr nayê. Em hêvî dikin ku herkes vê rastiyê êdî fehm bike. Hezar salin em niştecîhin. Em xwediyê vê coğrafyê ne dibêje Tayyip Erdogan. Çawa ku paşaroja me pêşaroja me jî hevpar e. Dibe em yekim em bi hevran e di çil salên dawî de me êşên gelekî mezin kişandin me berdelên giran dan em naxwazin ne li welatê xwe ne jî li ser axa cîranên xwe tu cûreyekê terörê bibînin. Peyama wî hate femkirin. Yani eger nehate femkirin em bibêjin Tayyip Erdogan henekê xwe bi Kurdan dike hevalna. Ev 100 salin ew xwediyê coğrafya me ninin. Kesekî xwediyê coğrafya nine. Coğrafya xweza ye. Milletên êwê derê ê zeviyê wan hene, erdê wan hene, mal û milkê wan hene ew li wê derê divê serwer bin. Ew hakimên coğrafya xwe ne. Navê Kurdistan e. Kurd xwediyê wê derê ne. Ermenî xwediyê wê derê ne. Eleqat Tirkan bi coğrafyaya me Mezopotamyayê tune ye. Mezopotamya aydê Kurdan, Sûriyan û Ermeniyan e. Qismekî Ereban e. Tu eleqat Tirkan pê tune ye. Ne Türk ne Türkmen. İşî wan pê tune. Hebûna Tirkan tamamen bi dagirkeriyê mêtingeriyê çêbûye. Sirf hatine ji bo talanê. Ya welatên Ewropî wextê diçûn derekî dagir dikirin, rê çê dikirin ya. İngiliz binêrin herin Hindistanê, welatên Asyayê hê jî bi tiştên ku İngilîzan afirandiye debara xwe dikin. Yek ji wan rêyên hesîn ne. Ama van Osmaniyan tenê ji bilî talanê tu tiştekî nedane milletên herêmê. Sirf talan. Kevirekî nedane ser kevirekî. Yani medeniyet sıfır. Sıfır medeniyet. İja Tayyip Erdogan bi vî aqlê xwe, tornê Osmaniyan, neviyê Osmaniyan hatiye bi vî hişê xwe qedera me tayin dike. Osman Baydemir hat bîra min. Hadi orada. Osman Baydemir çû باور dikim çû bafil Talebanî jî dît. Kubat Talebanî bafil Talebanî jî dît. Çû buhan re jî hev dîtin pêkanî. Pêşî çûbû cem Rêzdar Mesûd Barzanî. Ez gotinê Tayyip Erdogan bidomînim hevalna.
dibêje divê naberê de eger heval werin tevlî bibin ez bi kêfxweşî we pêşwazî dikim. Ez ji we re dîsa link dişînim hevalna kî bixwaze were bila were. Niha Tayyip Erdoğan dibêje em dixwazin çavkaniyên xwe yani perê xwe dahata xwe ji bo perwerde, pîşesazî, çandinî, tenduristî, geştiyarî bi kurtasî ji bo pêşketinên aborî em terxan bikin. Dîsa rast nabêje Tayyip Erdoğan perwerde ser û bin kir. Hevanno em perwerdeya xwe li gorî ilmê xwe ê Kurdistanê dixwazin. Dîroka Kurd û Kurdistan em dixwazin ferî zarokê xwe bikin Tayyip Erdoğan nahêle. Mesela derewet dike. Tayyip Erdoğan hakikaten derewet dike. Mesela dibêje em dixwazin çavkaniyê xwe bixin xizmeta perwerdeyê pîşesazî, çandinî, tenduristî. Mesela. Derê wî çi hevanno? Mesela em mecburin dîroka Tirkan fêr bibin dîroka xwe ji bîr bikin. Em mecburin. Na. Çima müfredatekê li gorî Kurdan nayê amadekirin mesela? Çima yani? Dara bi xêratî ez hema tê digirim jor. Ez hema nûça xwe xilas kim dara tu xwe hazir ke? Mesela dibêje û fikrê min zanin hevalno. Yani di mesela perwerdeyiyê de, di mesela parastinê de ev çavkaniyê xwe aborî em bixin xizmeta ê xwe. Ne ku Tayyip Erdoğan me birêve bibe. İnşallah em ê bi ser kevin dibêje. Em ê hem wekî desthilatdarî, hem wekî ittifaq, hem jî wekî millet em bêguman vê yekê pêk tînin. Em ê rojên bextewar xweş ên paşa rojê bi hev re ava bikin. Bê bikevin nava dubendiyê bi baweriya bi hev û du bi mezinkirina filan bêvan tiştên beredayî dibêje. Niha hevanno ez vî heme bibêjim Tayyip Erdoğan hê fehm nekiriye. Yan jî hakikaten fehm kiriye dixwaze Kurdan bixapîne. Yani hemû Kurd bibin milyoner jî, bibin dewlemendê herî mezin yê cîhanê jî ew ê dawa mafê xwe ên netewî bikin. Derdê Kurdan ne aboriye, ne pereye, ne ekonomiye. Erê dewleta Tirk bizanebûn bi siyasetekê taybet hakikaten Kurd feqîr hîştin. Destaniye ser mal û milkê wan talan kiriye. Nehîştine li herêmê fabrîqe jî vebe, geştiyarî jî vebe, dewletê nehîştiye. Lê dîsa jî Kurd rêjber tekiliya wan bi erdê re heye. Ji çandiniyê hez dikin, xwedîkirina sewalan fehm dikin. Yani zû bi zû jî wisa feqîr namînin. Hevanno ez hema hevalê min hatine ez hema bigirim ji hor. Rêber azad. Xwedê Facebookê ketime herhalde. Biçima Yusufê notime nizanim ev Facebook'e. Vaya Silav reis navê min Salih e bi rastî rêber ez rêberim azadim yani ji ber vî min navê xwe kir. Mamoste bi rastî silav reis min bêriye vezî kiriye ewa silav kîbdime lê pir sate bîra min. Gelo PKK xwe fesih kir. Eger pêvajo hare serî pêwîst e Erdogan jî xwe fesih bika. Newsa nizanim çima mesela ji demokrasî bê Tirkiye gere pêwîst e dîktatorî nemîne yani keseye wisa nebe yani ez wisa teqlîd dikim. Mêrik ji xwe re negotiye kes dîktatorim nabêje kî? Hema bi qanûnê ger tişê pêvajo dijî teror re herê mezin zî ew bikartîne bi serê Kurdan. Mêrik ew zî teror xwedawî bîne. Mêrik nabêje ez teror dikim, dibe ez dîzayn dikim, dibe ez serweriya em zî nayînin, em zî dibêje em terorînin. Mesele tiştek ku tu dibêjî tevê manê ku divê Partiya Karkerên Kurdistanê tevgera Kurd qebûl bike ku ew aliyekî şer e. Natişta tu dibêjî rast e. Dara merheba bi xêratê. Merhaba Avali, berbaş vara. Gotina min nîvco mabû mesela dara jî dizane eger em wekê Kurd qebûl bikin ku em aliyê şerin dewleta Tirkiye jî me wekê aliyê şer qebûl bike rast dibêjî. Wê demê çi dibe em çi dikin divê ew jî bikin. Ama Mêrkana dibêjin hûn ne aliyê şerin. Hûn îsyankarin, hûn çek û sîlah berdidin, hûn tên daxilê pergala me dibin. Xilas. Mamoste ez xêratina hevalê dara zî dikim
پرسکی زنزیه یعنی گلو اگر سبه ببیجی والا مجبور چاره سری و مسلاتی دمرتاش بردا دمت معنی اب مثلا نابو یعنی چاره سری جبشقا سلاتی دمرتاش گره نکه بازار ببردانه نکه مجاره یعنی او گره به قانونی به انساناتیش حق مافی سنن اما وک بکاش بازار تخمین ناکم بیادش کی باش بکرزی بیا قبول بکن ناکه به بازارش برکو گرتنا سلحدین نمیرتاش یعنی نبیجی از این بخوازم بیجم نبیجی مگاوا بیت نبیجی منش بیا گاوا بیت پکه که گاوا بیت مزی بیا گاوه آبید یعنی اوی نابه بازار yani tu jî wisa dibêjî hevalê me jî dibihîsin ji xwe rast e me ew jî dizanin girtina însanê weke Serhedî Demirtaş sûçî AKP'ye dewleta Tirkiye wextê sûç kiribe însanekî bêguneh avête be hepsê veya ji xwe sûç e niha wextê sûçê xwe telafî dike ji bo me weke heqê netewî bi me bide qebûlkirin wê demê problem di hêşiyê me de ye yani problem di hêşiyê me de ye ama ملت کرد قبول نکه کرم کرد ام هاتن ماموستا ام خوازن یعنی ام باتبن یعنی پرسه گرانزی جمله که ام زیده بکبه آبی نتنن تشخواه بریده کیفت چود خوازه او سب که جانا تشکوه که مورو مجار کوه جانا هنکی مجار گوه آزاد دبو براسی مارو خوازه بگشتی شتاباق به اول بر اول دارا که با فهمیزی تماشه بکی خیره ویرم که مشار زیبه بزیده مارو کارو سرم زیده کازی ara ezanım tijibiyet evet işte bece evet çi bece nizanım Valla şivecim eval bedran mavri az barasti yani çivecim yani pırın pırın eval bedran ama cara mro dibece aykay dile dostu havalan ne işine anji mesela gelek yani baliye gidine yani femdekin tuzani mesela namne karantişteki bejin ya o dibejin tu diji tevgere tu diji wala abji yani ne ola ya ara işte bece binere paketa nu ya darazi ana hatiye Türkiye o LGBT cezayı zindan etti kastın yani anha devlete Türkiye jibo insane ki baveje hapse edi nabeje te propagandaya kurçi tekriye دبیتو لگبتی استدامه حبسش با 3 ساله آنها اف تا درازی د مجلس ده اگر درباس ببه هر انسانی که AKP حزنه که او ببیجه ویا به اخلاق ویا لگبتی و ازدواجم حبسی راستی ببیجم پاکیتی که نه آماده او درباس بج مجلسی تو زانی چه حوال بدران براستی جی خو yani gere herkes AKP nas bike ev tevgereki İslami siyasi ha yani Müslümaneti mine ne yapacağım yani tevgereki İslami siyasi ev tevgeri İslami siyasi ji hedi re bervana ve be Taliban'ı xaratırın ha tabii ki bila herkes bibine serogapa beri 5 salat işteki dibêje faşizma AKP faşizma keske zani dibêje pir telîke dibêje heta li kemalizmê telîketir ji ber ku hem bi dîn û hem jî bi aliyê netewî li dijî Kurdan dixebite rast e yani bi rastî jî rast e mesela berê kemalîstan nekarîn bi aliyê dîn Kurda bixepînin niha AKP hatiye hem bi dîn dixepîne hem jî bi aliyê netewî dixepîne yani zanî û dijminatiye jî dikewlê dexejî مثلا تشتك بيجم اگر کو نها كماليست سر حكم بان لتركي تجارة كماليست قبول نكر ببن هبال بند الشرع او جهات شو تيرورستين كل لاوي هنا لسوري هنا نها اما الدولة AKP فيك قبول دك دارا د سريته ده هناك زلال بو مثلا روجاوي كردستاني وي روجي مهنتش گوتن مگوت ارتشا سوريا تبلي قصيده به سوریه تبلی روجاوا دبه پرگلا روجاوا دبه حاکم لتما سوریه نزانم تشتکی کت سریته انا تو چوا دبینی اف تکیلیا روجاوا به سوریه را دیگل کو شرو پرچوجی دم بدم چه دبن بله چه دبن ما من برت گوتی حوال بدران yani گریدای سوریه مثلا سوری گریدای امریکا اسرائیل و اوروپا و بگومان ترکیه زانی
جبركو تركيشي هزكي بمازنش خورا تشكريه يعني تمام شرح تمام جروب الشرح نزي شرح نبي رانا اما تركي يعني بريا دمك الترس انتهب وانديشي انتهبوا دربار روجافادا آنها پیشتی مهدر باسبون هر تشتنه زلال بو جمیل بايك دبيجه بتو اوای بانگا öcalan قصده ناگره نباخه یا جمیل بايك دبيجه ما دي سرويرا تفجر دا كستنه يعني راستا او جي راستا اما دبيجم يعني نها اگر كو براستي جي ام دوزا روجاواي كردستان نه جريداي او نكم يعني از ترسم كم دبن يعني جريداي باكور نكم جبل كو اول بدر تزاني اجل تشد ترسم اس ام كورد ام وكو كورد ام دل باكن تزاني دل باكي تشيا ام مخابن ولونا يعني ام دجمني قدما دجمني بهز دبي ام دبن دوستي وانا مرحم لدكن اف خرابيا ما كردانه فهمكر مثلا بينا برشاوي اخوانا لروجافاي كردستاني مثلا نولو ام براسيجي خرتن يعني هي زعما عرب او نتوادن دبن دستي المدانه لي ام خاص قدري وانا الرز ددن وانا حرمه ددي وانا يعني ام تشكي خوجي داين وانا باوريا ما بوانا يعني ولا اس فيت شديد ترسم تاريخي من تاريخ وينديا من تاريخ كردا حموجي خوينديا اشوم هر چار پارچه كردستان اجبيه كد كردا ترسم شكردبونا خو جبيه كد دبيجم قال ام دل باك نبن قال ام باوريا خو بتجمني خو نايل تزاني تجمني خو قال ام خاص سريوي بانكني حتى جبن عادله او نبا ام بله براستيجي يعني جبركو امديسا وانا هيزي وانا هبه وديسا بيخن بتجيكون نمي نامنا اخلاقي وانا تني جبرشي البر فاكت شيا وانا اخوانينا تزاني اف دل باكي دمدا دم كل خزاي دمدا غير براستيجي ام بترسني دي ام دل باك نم دانا işte düşmeni me kurda anlayış yani mantıka hişmendiye ne şahse او هشمندی او ایدئولوژی وقتی کو تک بچه پروبلم نامینه یعنی نابرا ملتان دا پروبلم چنابه وقتی تو بجه ام سری پوزی لعرده خن تو پوزی کی لعرده دخی مثلا تو ایدئولوژیک من تکوشی تکوشینا سیاسی اوه شخه مثلا باز نما مثلا دشمنی کردان منطقه باسی بو البته آنها هیچی انسان خودی منطقه باسی هنه هم لعراقی هم سوریه مثلا کمالیزم دشمنی کرده اوجی منتالیته که کمالیزم هیچی دیجی اما جبر کو کمالیزم آنها بیه مغدور اسلامیستان ایدی اوجی فهم دکن مثلا زمانه کی آلیگرین فتولا گولن فقط دشمنی تکرن لکردان بیشتی کو بو مغدور اسلامیستین رادیکال ایوکه طایب اردوغان ایدی اوانا فهم دکن مثلا آنها پروفسور دکتوری وهنه اکادمیسیانی وهنه پرانی امریکایی acayip خوشتا خفنده درباره کرداندن یعنی وجدانی عذاب دبیم دکشینه من حتی نه چما کرد فهم نکردم چه واد به زارو که وان دزینان دل برخدان امجی آلیگری مجی آنها و مینا کردان لبرخد بس براستی وکو خواهد نظانم اول بدرن از رئیس حرمت دم گوت نیته بلام از ترا بیجم از وکو خواهد دارد بیجم براستی بار یمن با گوت نتشتان نایش بر از بیجم ترا نها بره شیعه هن شیعه عراقی اینو کو نها دولت دسته وانا دایه وانا لکرده زیادتر صدام وانا کشتن لکرده زیادتر کشتن ها يعني قتل عامة برمزن لديجي شيعة بك إينان وانا حمول كردستان يقولون ناف كردان بالرئيس داني جي داني خاني داني هل تجد داني تزاني نها تشوني تدسالات إيراخي كدستيوانا دا عيني منتاليتا للبحث خراتر يعني حتى الفرمة قبولنا كي مثلا يعني لأوروبا شيعات نها تقبولنا كنكي لما جي بيجي أس باري خبوانا بينهم همان أو إنسان نها تدبيجي سبب بيخد جهي دولة ترك أردوغان أنجي ريبابر تركي عيني تجد فكرة يعني لما جاز براسي واقوتنا للجمن يعني حكوا الزورنال بيخن يعني تشتكي ولو يعني أزولو فكرة لما تشبات بيجم أس خود بيجم قرأ أم هرت مقايد بين الدجمن فا أب دجمن هذا الشيء نها تشتك ترى بيجم أن تجارة لأرمانا لا أرمانا بيجم أوجي سنورة ما تجار ام لقلكي مثلا مينا يونانستان يعني قلكي مثلا مينا
روسا مثلا انجي جالكي لاوروبا انجي مصر عربه ولاتك عربي اما لبست لبرش سنوري وانا بسرمنين انا ام جيناترسن اما هشياربه او قالين كون جيراني من سنوري بوانا لما قال هرتمتو اولو عازل بشوانا جبركو هي زوانا هبي تداغير دكنا عزول الفكره بوريا مني تقصامنا هرتم تقصامنا افترسنا واتاي ام لبرخونادن ام خباتنا كان ام مثلا او بنيا يعني ام جي برخودان دكنا هي زمان رنجل يعني او نبي ام ديشاني ما برخودان كلمه الشهيده اما بترسي من هي الواله ترسي من الترك عرب فارسي هرتم تو هنك بحثا بيواجهه لباكوري كورسان بكي او تشوا دمشي انا روج باكوري كورساني از بخد خوشني مد هبال بدران براستيجي جبالكو مخابن اف بيواجهه تن دنابر دوسيكا صادايا يعني دنابر اردوغان وبخشلي سروغابو دا يعني رزو حرمات جيبو ريبرابو اما براسي از برتلي كدبينا زاني يك بري هر تشتي بري دولة الترك نت كاري بر مداخلة باشوري كورساني بنا بإراقي آخا إراقي بك جبر تشتكي حنجتكي والرسمي نبو يعني بيجا أما بتشن الويدري منا أو دبيجن تيرورست تزاني ميري شوانا بك نهار رسما هكاكي إعلان كرقو أم للتركي داركتن أم چون باشوري كورساني أم چون إراقي تزاني أبو سبب بيواجو هلوشا بچيو چه ببا دولة ترك رسما دبيجو بانا حمو رافيانا چون باشوري كورساني مداخلة باشوري كورساني جدك زاتن كريا اما ويچا خجويرا او چه دبه تزاني بهانه چه دبه بهانه کی مزن دستوی ده جبر كنا حمو ميدياجي ميديان ما يتبقر رسمي اعلان كرنا قلت نوانا دبيجي ام دركتنا التركي ام لنواخه تركينا ما ام چون عراقي ولو دبيجي تزاني نا وی روژه رایدارکی کجکی گوت اشترا بیجم مصطفى کرس بویم اری گوت امجد تمام باکوری کورسان در نکتنه هزین ما لپر دورهنه تنی لهرما بوتانه احتمال پرووکاسیونه هبو جبروی ما هزی خواه ایوه در اکشاند yani باوه که فرمی جه تمام باکوری کورسانه و نکشیانه نه تشتی کورسا تونه قسمك تاني سمبوليك تمام اما اعلان كرن افيك يا دويجي هبا البدران تزاني ترى بيجي منها مثلا اجر امريكا اوروبا دنا في بيفاجو هذا هبانا براسيجي مروت كاري يعني رحد يعني فرتشتا تزاني جبت تسبولوجي اجر دولتها ترك اف بيفاجو حلوه شينا تزاني ويچاخي براسيجي دولة الترك قالت نت كاري بكنا اما ايرو تباسا هبونا امريكا و اوروبا يكر بنيره سروكي مجلس نومان كورتورموش چد بيجه مثلا دبي وكي بوليتيكا يكي دولتي بريا كوميسيون هفقرتنا نتوي تمام بپشکریا گل ددمکی هری نزده دبیم دخوازم و به انجام بکن به داوی بکن و چک بدنگ بن خوشکو براتی پشتوانی سرور به د فرقی دامه هنک چقل هنه د قنجکان ده سکنینه لبندینه که اف پیواجو خراب ببه لی چه دکن بلا بکن امه وی جاره تقز بسر بکن یان امه بسر بکن یان جی و داره گوتن ته امپریالیست و بسر بکن یا ام بسرد کevin yan emperyalist yani qasta اتلیکه باور یا خب بیام امپریالیست کیا ها تو زانی او چی تخوازن امپریالیست چه لدیدوان دوانه تخوازن امریکا و ولاتین و هشمون وانا لروشالات ناوین هيا ویجا نمینه لوی داره ایدی بکevin مینا عثمانیه مع عثمانیه چه کریه خرابی کریه ملت حمو کربون دیلی خواه نولو ملتین روشالات ناوین بایا وانا تخوازن يعني دما او تبيجن امبرياليزم جوي كي امبرياليزي عزم ناكن ناي 100 ساله اكو بامبرياليزي دو شغله اكو تشكو سلاح الامبرياليزي دبينا اكو خواسته كان امبرياليزي الودر بيكتين كيه يعني دوله تركيا يعني امن كردنا يو هوال بند امبرياليزم دوله تركيا بخويه د سردا جيش بو ما كردان امريكا نه امبرياليسته اوروبا نه امبرياليسته جبو ما
emperyalist tane devleta Türkiye. Yani hêzekî xaka Kurdistanê dagîr kirdibe gelê Kurd înkar bike û emperyalîst e. Ya pir vana henekê xwe metkin, vana henekê xwe mejî metkin. Ya devletekî emperyal tê mena devletekî Bikin jî em bawer nakin. Yani heta tevgera û xwe jî bimeşe pêşiya wan e em bawer nakin em Kurdê welat parêz. Niha Ne wilo ye? elbet em bi serkeviyên emperyalîst. Yani vaya Dikarin me bixepînin, dikarin em Kurdekî wekdar bixepînin. Zaten ev tevger jî kê pêkatiye? Ev tevger jî insanê mîna me pêkatiye. Sibê bizanin ev tevger li gorî xwastekê me nameşe wê çaxê me hêdî tevgerek hadî heva bike. Ev jî dibe yani. Mesela tiştekî din jî heye dibêjin yek û xuşk û biratiya me û Tirka xirab dike hêzên emperyalîstin. Mesela ez fehm nakim. Kengî Amerîka, kengî welatên Ewropayê hatiye bi zora sîlehê li ser dewleta Tirkiye ferz kiriye ku Kurdan înkar bike. Kengî Ewropayê zorê li Tirkiye kiriye ku were zimanê Kurdî qedexe bike. Ya Tayyip Erdogan li ser emrê Ewropayê ew xwasa zext li Kurdan kir. Li ser emrê Ewropayê çû Parîsê komkujî çêkir. Çû Roboskî pêkanê. Yani jî Kurd înkar kirin. Perwerde nade. Mesela li Almanyayê perwerdeyî heye. Ne? Almanya em diçin mektebê Kurda, li Swîsre mektebê Kurda hene. Ewropayê full azadî heye ji bo Kurda. Qet problem tune ye. Kî dikare ji me re bibêje ku emperyalîst Ewropa ye û ev Ewropa zextê li Tirkiye dike ji bo Kurdan înkar bike. Ya kî dikare me bide iqna kirin. Ji ber vê yekî emperyalîzm derê we emperyalîst tenê dewleta Tirkiye'de hişê me de. Hevalê hêja. Bi te awayî bi taybet Ewropa eger Amerîka jî em bêjin ama bi Ewropa bi te awayî negotiye Tirka hûn herin zimanê Kurda qedexe bikin înkar bikin nêlin tablo yek wişeya ser erdê jî qebûl nekin. Ê ku bi zimanê Kurdî li ser erdê nivîsandine pêya. Tu zanî em ser de bi pêya jî ser de wî jî qebûl nakin. Vê neberçavê. Tiştê wilo tune ye. Ew bi rastî jî me nadin qebûl kirin te îlaq xwe bi Ewropa wane tune ye. Niha ev gotin heval bedran duhî ez çûm vê derê derekê ye dukanekê Kurdê me Bakurê Kurdistanê li wê derê Tirkek li wê derê hene. Tu zanî? Îdî bu mesela siyaset tu zanî ev Türk tu zanî çend sala li wê derê? 25 sala li Fîlanda jiyan dike tu zanî? Niha siyaset hat behsê Mugo ji wî ra got meselê ziman mugo zanî berî her tiştî te rabêjim ez Kurdekî bêşermim yani heq û hisabê xwe bo ra dibêjim li her ku derê be mugo dibêje çi dibêje zimanê Kurdî nabe yani resmî be bila ziman mugo Kurda nikarim bixepînin niha li vê derê resmî ziman çima hûn Türk diçin ji dewletê dwazin gere zarokê me mektebê Türkî jêra vekin bielmînin çima ji bo Kurda 20 milyon Kurd nebe tiştê wilo yani zihniyeta insanê wane li Ewropa jî jiyan dikin 25 sala dîsa ew tu zanî? Niha li vê derê ez çûm berî sê roja kempekê li vê derê kemp 105 Xurtên Türk tê de hene tu zanî? 105 Xurtên Türk Kurd nabêjim. Hatîne li vê derê iltîca kirine wek penaber tu zanî? Niha min got wî ra wî zelamî ra got ew bawerim konsolosê Türka jî kar dike ye. Min got hûn dibêjin em bextewerin. Niha بختورن آن هنجی مولتاجین اگر بختورن 105 خورتن اولیوی ناوی قامپیجی مدایه مگو هر وی قامپل سالا 105 خورتن ترک تداهن هاتین التجا کردن ترکی شو بختوریا ترکیه رابیانا دبیجن ام بختورن ام مطلونه مگو هون دبیجن ام مطلونه نه مطلون ترکم دیانه آن نه مطلون مولتاجیم دیانه هاتن فیلندای تو زانی یعنی دما از یعنی وات شتاجرا دبیجم یعنی وا شارج دمینن Zanî ji ber ku her tiştî nikarî tu zanî mirov bi taybet Kurdê me yanî her tiştî nikarin bêjin tu teroristî tu bikujî tu zanî ema nikarin vê derê tiştê wilo bikin yanî ebe yani. Baş e gelek spas dikim dara Selhadîn Demirtaş nameyek şandiye vê deqa dawî dibêje elbet biryara dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê mühîm e. Devleta Tirkiye mecbur el gorî tevbigere ama dibe mesele sırf ne ezim
مسألة دبي ملت ما بلا بيجي حضوري أم هيدي كنكو دولة تركيا جي بقانون نو إبراتي عادل با وملت ما بكربنا بحضوري ده بيجي طبي متوازي تذكره راست أول بدن قالك سباس دي أم جي تخوازن أجر أو بكنوا جو حق حقوقي ما تشيا يعني مثلا يعني بلا تمام تستنابه أنجي دبن براولو دبن برا نبنا نعم برانين يا مسألة ود حقوق ده براتي نابه يا برا مرا تشتكي دنا مسألة دبي دستور بنجهين ده ياسا قانون ببريارة ملتان شبابه ببريارة ملتان شبابه اوجي جيرا منطق هشمندي تخوازه هبال بدران تو وكو هبال بدران تو وك هبال بدران باوريات فيك فجوه وكو تو يعني اكتب الصالانه نابيتا بقريلا دخابتي جبو كردو كردستان دخابتي بوكي خوا باوريتا بهيا اگر تشتكي ببه باوريم بهيا تشتكي ببه شيء دولة تركيا اگر دركبه لسر دفي سر كومار ببيجه هوانو اي ملتي كرد اي ملتي ترك ما 7 سالان سياستي مشان حتى ايرو ما كير نكرم بسر نكت يعني راستيا خو ببيجه ما كم كوجي بيكاني ما زيلان اغري حمي سرلدان كردان ما تك برن ما خوين رجال ما كير نكر ام بسر نكت كرجي ما انكار كر نبو ما زمان وان قد كر نبو ما جوان دا خبر نبو باشه ام پشمانن جوی سیاست آخر ایرو ما بریار دایه ایدی ام روپلک نو وکن همی جبتشتیم بوری ام جو کردالی بورین دخوازم ام آمادن تلافی بکن به خطای خواه هون چد بیجن ای ملت کرد وارن ام به هفرا ببن شریک دولتی کی وک هف چی که مهبه ای وجه اوه نا وقتی که دولت ویا نبیجه از دشبه دامه گمان من هست شکا من هست شکا من سدی 100 زانم وانا حیلت کن شک جنا بیجم وانا حیله کارن جبر کل لیبوری نخواستنه قبول نکرنه ای من از او سال مسئله دنیرم درست اجي ولو دفكر ما هي الدنيا جي از دفكر موانا تزاني جهه براسي تخواز ديسا اوروبا امريكا تخواز جهه ديسا بين دوره وزمان اردوغان جي خلاص ببونا تصح حساب جهه بيوانات كوج بوي كاب بيفاجو حتى حق حساب حتى دقن او تشتهو او دخوازن باش دبيجن باي هارن ما ذاتا قال كرد او خاص حشتي سي برلمانتارينان وانا حرتش او كرو هركش سر بن انيو يعني ابا مساله براس يجي از بقوتني ترى ما بالبدران از براس يجي وقت الفكر سري وانا شنو معنى منطقه يعني نت وانا تاني فكري منه منطق وصايه افري يعني فكري منه زاني استرى بيجي جماعه بالبدران يعني دماغه مثلا يعني هزوان هي يعني اردوغان قارب تشتي بيجي يعني زاني قارب بيجي هوان نوش کرم آخر ببن آبونه یا نوصد داره یا وی قنال هم چه مزم کن یا والله هبال بدران براستيجي بر مذكرن هبال نزي 16000 مديد مذكرن اگر وا 16000 6000 کس همو گوتنیتا گودار بکن پر باش بگرانی برنامه کو از پیشکش تکم داره تو چه واد بینی یعنی فکر من پر توجن ارشکاره یا پر نرمه یا یاغجیه چه واد بینی والله از خود درست بینم براستی برنامه باشن برنامه پرخوشن از برنامه پر حز دکم يعني ميوان تجي يعني براسي حزدك بتايبتي وهذا ما هي الرشوات نبي بينامت فيها كيجان روني اجي بينامت فكره وياك رشوات يا هبال كاك شرط بيجي نايدني او جنجشيني بواز باور بعد اوجي يعني باشنا باشا يعني برنامج پر باشا از باورم لگور يوتيوب پر باش نانا مهدي مزن ببن مالوي افا ام گيشتم 26 27 طب چند تا يوتيوب فكري هبال بدران سالك ما تجيبو سالك سالك 25000 26000 باش از براستي باش تبينم ارمانش هدف ام دبيج مليونان ام قناه بتنينه كو باستقرار هم نوچه هم شروع هم جي ام كلكي مدس بيكريه
ام هنری جی ادبیات جی ام جی دیدن نویسکارین خو شاعرین خو ام نخوازم وانا تلویل یا تو زانی دارانها تلویزیون مدس بکرنه جهناد شاعران جهناد نویسکاران هنرمندان یا کسی که میکره مثلا او برنامه ترى هي هبال بدران او سيد خان هي تاني بو مثلا سيد خان استرى بيجم انسان مینا سید خان کمن او خاص او کد جبه تفکر دایها abi ki tabii yani براستيجي yani insani ولو gere dinav عمري وانجي تشي سر gere insan dinav civaka kurdi da gere o insana rez hürmet yavana be diyar ked yavana be nasin براستيجي na emnebin kanala menebe ev insanın me kudri xo ifade bikin ne oluyor bikarene ya pır şairi me nivskari me hene ciye ki tune xoti de ifade bikin bana mühimin هوا خازم تشتاق بيجم مثلا براستيجي اسبخوا مثلا امزانن يعني ببر آلية دا كيماسي باكوري كرسان دا آلية پارا دا آلية دي دا ريگري هنا زختنا بشارنا حتى لأوروبا جي اما زولو بفكرم يعني براستيجي الروجاباي كرساني درفت پر چه بونه كانالا كي ولو پر بروفيسيونال چكن از نزانم يعني او خاص فكرين دفكرن سربي تشتي انا يعني مثلا قد بي ميديا پر اون يعني تزاني مثلا یعنی کیجی یعنی روجابای کسان امکانی وان هست نه امکانی وان هست یعنی تکار تشتکی ولو چکن جوی کو کاری من براسی زیاده تر خدمتی باکوری کورسان بکن یعنی تو چه تفکری؟ هم پروژه ما هنه داره ده هبی دارم گلک سپاس اول بدران یعنی او تشت ببن انشالله هر تشت ببن گلک سپاس کم هر هبی داره سپاس گوهجیم شباش سلاف و رز و حرمت جبوها بالاجی سر چاوا